ndabashimiye ko muri kudutega amatwi. Nubwo kuri ubu buzima bw'ibyamamare cyangwa se ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda, gusa ibyo bikora ku bahanzi, ababyinnyi cyangwa se abadenso ndetse n'abandi bose, by'umwihariko aba content creator n'abandi. Abafite imitungo yabo akenshi uba usanga iri ku karubanda ku buryo kumenya aho baba, inyubako bafite, rebo babarizwamo. Ubwo ni ku bahanzi bihita byoroha cyane kubera ikoranabuhanga ryaje ari ryo murandasi, internet mu rurimi rw'amahanga. Ibi no ku banyapolitike bisa nk'aho byamaze gusobanuka. Ugereranyije nko mu myaka yatambutse, abanyapolitike ubuzima bwabo bwabaga ari ibanga, kumenya aho baba ndetse no kumenya imiturirwa babamo byabaga ari ibanga. Gusa kuri ubu ntabwo bikibaho. Umunyamerika akaba na perezida w'iki gihugu Donald Trump, nawe yagize kuno yibikaho inzu y'akataraboneka, akaba ari inzu iherereye mu majyaruguru ya Miami Beach cyangwa se ku mazi Palm Beach. Ni inzu iherereye mu gace ka Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo nawe ufatwa nk'umukomediye ndetse by'umwihariko mu guteza umudugararo ndetse n'umutekano muke kuri iyi si ya rurema. Abantu benshi mukurikirana itangazamakuru murabizi neza ko kimwe mu bibazo bihangayikishije isi ni ibibazo by'ibura by'ibituruka kuri peteroli, bikaba biterwa n'umutekano muke umugabo ateza muri Iran. Ibi bigatuma icyambu cya Hormuz gikunze gufunga kikongera kigafungura, mbese muri make umutekano waho ntabwo utekanye nyine. Uyu mugabo ni umubiliyoneri kubera ko yibitseho amazu menshi, nawe akababarwa mu banyapolitike bafite agafaranga cyangwa se bafite agatubutse. Baza kuza kuhava turebe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, umwe mu baperezida beza isi ifite, by'umwihariko muri achievement ziwe nyinshi yakoze, bigatuma by'umwihariko abayobora bamukunda ndetse bakamwiyumvamo. Gusa mbere yuko dukomeza, urabanza urebe hasi kuri ako kazogera maze ukande subscribe. Nubwo isi ihangayikishijwe n'ibibazo by'ubukungu, abakene benshi bari kwiyongera, gusa abakire nabo bariyongera. Utazabona waburaye cyangwa wakennye ugire ngo n'abandi nuko. Uko bwira nuko bucya, abenshi bava mu bukene bakajya mu bukire, abandi nako bakava mu bukire bakajya mu bukene. Gusa ibi ntabwo bireba abanyapolitike. Abanyapolitike bo ntabwo gukena bibazwa. Ariyo mpamvu perezida w'igihugu cy'igihangange ku isi ariwe Donald Trump akora utuntu twinshi kudukorwa tugenda dutangaza abantu, by'umwihariko mu magambo avuga. Ariko ibyo byose ntabwo bikuraho ko ari umubiliyoneri. Abantu benshi baraza mu makomenti ku mbuga nkoranyambaga bagatuka, bakamuvuga nabi, abandi bakavuga ko nta akandi kantu katunguye abantu ni uko perezida Donald Trump ubwo yatorwaga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yabibonye nk'amahirwe gusa, ahubwo yabibonye ko agomba kubyaza umusaruro by'umwihariko mu business yiwe akora. Icyo gihe ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2017 yahisemo gutumira Prime Minister cyangwa se Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani ndetse hanahamagana Xi Jinping, perezida w'igihugu cy'Ubushinwa. Ibaze ko ubwo bahuraga ntabwo bigezaga bakirira muri White House cyangwa se mu nzu y'abaperezida nyine iherereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo ikintu yakoze yahise aberekeza Mar-a-Lago Palm Beach, muri iyi nzu yiwe nyine ku mazi niho ibiganiro byabereye. Abantu bose baratunguwe, ntabwo bategerezaga ko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ashobora kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibi Trump yabigezeho. Ikindi ni uburyo cy'abantu benshi by'umwihariko abanyamerika bamushinja ku buryo ki ubu perezida bwiwe abukoresha mu nyungu ze kushuko yabukoresha mu nyungu z'abaturage. Ibigo perezida bikora by'umwihariko mu kwagura ubucuruzi no kugira ngo isi imubone nko kugira ngo imwibonemo nazahabwa igihembo cyitiriwe Nobel. Abakomeye mu banyapolitike bashobora gukora ibishoboka byose ariko bakagurura amahoro mu isi. Ibi ngibi gusa ababirebera hafi bavuga ko ikintu gitangaje ni uburyo bashaka iki gihembo nyamara kugira ngo agarure amahoro ahubwo ateze umutekano muke. Gusa ibi ntabwo ibyo twatinzeho. Tuvuye no kuri Trump, wareba no ku bandi baperezida by'umwihariko nka perezida w'igihugu cy'Uburusiya ariwe Vladimir Putin. Nubwo kumenya imitungo ye bigoye, gusa kuri ubu ngubu ni umwe mu bamunzi iteye ubwoba y'akataraboneka, by'umwihariko nk'inzu ibamo perezida by'umwihariko muri Moscow, ari inzu bita Kremlin Palace cyangwa se ubwami bwa Kremlin. Ni inzu yubatse ahantu heza hitaruye by'umwihariko i Moscow, kandi ikindi kizwiho kuri iyi nzu ni ko ifite ubwirinzi budasanzwe, ubwo uramutse ushatse kuyataka mu buryo butunguranye ishobora kwikoresha ikwataka cyangwa se irasa ibisasu by'urufaya. Ibi nabyo byerekana ubudahangarwa n'ubushobozi abaperezida baba bafite ku buryo ki amazu yabo ntabwo abasanzwe. Ibi byatumye dusimbuka turenga imbibi maze twambuka umupaka
tuza mu bihugu bya Afurika duhita dusimbukira mu gihugu cy'u Rwanda. Twageze mu gihugu cy'u Rwanda twerekeza mu karere ka Bugesera ahazwi nk'i Nyamata. Ni kamwe mu turere by'umwihariko guhera mu ntangiriro z'ibihumbi 2017 kugeza na n'ubu ngubu ni akarere kari kubakwa cyane ko by'umwihariko ni kamwe mu karere kegereye umujyi wa Kigali. Uretse ko no mu minsi yatambutse abantu benshi bakomeje kugenda batangaza ko aka karere gashobora kuzisanga kari muri Kigali. Ubwo Kigali igizwe n'uturere dutatu, birashoboka ko twazisanga Kigali kuri ubu igizwe n'uturere tune, cyane ko ni kamwe mu turere turi kubakwa cyane. Nyuma yo kumenya ko aka karere gakunzwe, ntabwo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame His Excellency yacikanye. Gusa ni hamwe nyine bivuga ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda afite inzu nziza mu mazu yose afite, uretse ko hari n'abatinya no kuvuga ko inzu yitwa City Tower bishobora kuba yabiri mu maboko yiwe, cyangwa se afitemo imigabane myinshi, bikaba ariyo mpamvu inzu yabimwitirira. Gusa iyi nzu nayo iherereye muri aka karere ka Bugesera ni imwe mu nzu nziza afite, kandi by'umwihariko akaba akunda ibara ry'umweru, ari nayo mpamvu iyi nzu yatatswe irangi ry'umweru cyangwa se siriko. Ikindi kizwi kuri iyi nzu ni uko inzu ifite ubwirinzi budasanzwe, ku buryo haramutse habayeho kwataka mu buryo butunguranye, iyi nzu ifite ubushobozi bwo kurasa hakoresheje ibisasu, ku buryo ishobora kukwataka yaba ukoresheje ibisasu ahari cyangwa adahari. Ni inzu bigaragara ko nyine yubatswe kandi igahabwa ubwirinzi mu buryo budasanzwe, ari nayo mpamvu by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubuyobozi bwe bamutinya, bakavuga ko ari umuriro wo kotera kure, kubera ko baramwubaha, barabizi ko ikintu cyitwa ikoranabuhanga ndetse no kurwana bidasanzwe ni ibintu byiwe. Iyi nzu bikavuga ko ikirarika inama, hakaba harimo ibyumba by'uruganiriro, birumvikana nyine nk'inzu y'umuperezida. Ikindi kintu kidasanzwe kuri iyi nzu ni uko by'umwihariko iyo wageze kuri gate bishobora kugutwara iminota irenga 10 kugira ngo ubashe kugera aho iyi nzu iri. Ubwo birumvikana aho waba unyura haba hari abajepe, abasirikare, mbese muri rusange nta hantu wabacikira. Ikindi kizwi kuri iyi nzu kandi ni uko iyi nzu ifite parikingi by'umwihariko ishobora gushyirwaho imodoka zirenga 100 mu gihe waba wabasuye. Ibi byerekana ko ari inzu idasanzwe, by'umwihariko ni inzu y'umuperezida. Ni imwe mu nzu nziza perezida w'igihugu cy'u Rwanda afite, cyane ko hari n'izindi bagenda bavuga ko afite by'umwihariko nk'iyabamo, bavuga yuko iherereye munsi ya Hotel Marriott mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakire. Iyi nzu ni imwe mu nzu bavuga ko ifite umutamenwa, ibizwi nka cave mu rurimi rw'icyongereza. Ni inzu bivugwa yuko by'umwihariko kugira ngo ubashe kuhagera uturutse kuri gate nayo ahaba byagutwara umwanya munini, cyane ko nta n'umuntu urafotora ngo yerekane imiterere y'iyi nzu. Abenshi mu bahagenda cyangwa se mu bahanyura bavuga ko ariyo nzu ya mbere icungirwa umutekano ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mbese muri rusange imiterere y'iyi nzu nta muntu uzi ukuntu iteye, uretse kuba bazi karitsiye ibamo cyangwa se yubatsemo. Bivuze ko ikikijwe n'ibiti birebire cyane, kubasha kumenya imiterere y'inzu, irangi isize utaramusuye byagorana. Mu gihe njye mwabanye muri iki kiganiro ni Ismail Saidi. Gusa niba wanyuzwe ntibibagirwe kugenda udakanze kukazogera aho hasi, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.